Я только вот раз связь не пускаю. Только-только ему придет в голову 10 вечера что-то покупать в Apple Store. Apple Store'un təzə dizaynı. Onun başqa yerdə yerləşədi, yuxarıdadır. İndi podvala keçiribdirlər. Saat gece 10 ribata. Saat gece 10. Şunca adam var. Herkes Apple hastası. Короче, мы выбираем MacBook для Мердана. На самом деле, здесь как смотреть на камеру. 2019'un son modeli terabaytlık i9 MacBook Pro $2800. Gece saat başı 11 olup geliyor. Hali içi dolu adam. Люди любят Apple продукты. iPhone Pro'lan bahaları 64 GB'lık $1100, 250 GB $1300. Apple'ın produktu şunyalı bir popularni. Son çıkan AirPods alacak olayız, даже New York'ta tapıp olan o hem satılıptır hemmesi. Şu yerlerde oturup, deyince alıp, zaryata zada koyup bolya telefonları.